hiɗa jiɓi andude no gimɗi yuɓɓirte haa ɗi yalta, hiɗen e ndu suudu tafirndu gimɗi nodditeeɗu Empire Group Music. Ibrahima Diallo nodditeeɗo LG ko tafowo gimɗi gila ko ɗi yima haa ɗi jente. Hino wiye ingénieur de son ko lolluɗo e leydi Guinée, himo e nde gallure Symphonia. nda woni duuɓi 12 langeɗo e golle, kono kam ittim fuɗɗa andirede golle ɗen na wawide ko duuɓi 7 joni komi collaboray kadi artiste ɓe ɓen, na kadi ingénieur tun mi produise e artiste ɓe boy, e kadi mi hokka opportunité ji boy fi wallugol artiste ɓe ɓen. Min ɗo en tout cas relation amen on ino janɗi, ino wono wonde ɓe aray ɗo ka opportunité ji ala on uditani ɓe mic master ko ɓe ara ɓe holla talam maɓɓe on e tango ara ɗo kadi ari ko rap Empire. Hande min changi inde suudu ko Empire Music Group, ɗum noon fof ko fi ko wallito artiste ɓe ɓen e artiste ɓe buyle kadi woodi tawa ɓe heeɓi nafoore mum hande sabu ɗum noon yiɓe ñamude moƴƴa. Wi'i makko ko golle ɗe o hiɗi o weltori fi kala piiji ɗin fof timma. Bon, min ko mi yiide golle ɗe ko ɓuttu ɓernde taw, ɓay mi sikki se a waɗa e golle taw hara golle ɗen hiɗe welama hiɗa hiɗi ɗe, sa hiɗa hiɗi ɗe ɓuttu ɓernde reno e mum. Min ko ɓuttu ɓernde mi yii e ila wadde kadi komi faala koye komi hiɗi ko ɗum mi yii mum. Hande ka woni ɗo lagine ɗo a wolata yinde artiste jogono ɗo mo tawata goɗɗo anda on hande ka lagine ɗo, ɗum ko kadji ko on ɗo wonta artiste jo sakkitoro mo tawatama min gollidi min jalbidi hino continuer jalbugol kay ɗulle kay na e doole amen ko doole Allah e golle makko ɗen. O ordinateur mo yiɗo ton nanni on tawa komo 2017 mamo 2015, hande so landike la min kadi komo 2025 comme faala gollirde, kono so landike joni prix on ɗon joni ɓe ina na ko jungo memata ko wano sigo ɗin piiji micro kadi waka zalika haut-parleur ji ɗin kadi sago amen ko dernière sortie ji ɗi min gollirta. Mais bon min ina alhamdulillah par ce que ɓay komin jogiti kon kadi no hunni haadi. E yimo lampo konngol ha e hooreɓe leydi ɓen yimoɓe ɓen ko ɗum waɗi o yimowo lolluɗo nodditeɗo 4G hino irri fi makko. Leydi ko culture mayri on taw ko fina tawama on, c'est vraiment ɓe wallitaki wonɓe gollude ɓen e on secteur ɗon sattay ko minata wonɓe ɓen fi télé culture on hara yoɓe dartu kadi menen par ce que sa nani leggal kaka ngal iri ɗon, sa nani musique on kaka o waɗa ɗon, donc haray min toriɓe yoɓe anditu kadi wonɓe télé ngaɓe ɓe arat ɓe lando men ko honno min warrata fiyo piiji ɗi moƴƴu. Artiste ɓe ɓen ko minnataɓe koɓe ɓurtu gollude ɓe anda ko fiyon ɓe woni himande, saabu no yimugol kadi na yimugol tun ko ya andu si a himi ko on bo jentoto ko fi honɗum wonɗa himande. So tawi yennoje no to minete ɗum ɗo min jaɓata min yaw changena okkode change côté ɗo min ɗo taw mi artistral musique yennoje taw e kadi mi falaka wadde mi waɗata kadi. Déjà LG andi na hande o fuɗɗi wadde ɗe golle makko ɗo neɓi ko fuɗɗi ɗum, donc no wiri on noon kadi déjà buy ɗumannike ka makko ɗo himo tawa ko naɓimi dow on découverte ɗon ko ɗo waɗa a wonnen ɗo. Voilà, wondigal amen ngal noon tigi haynortomo noon ka golle e tout ko neɗɗo kan do neɗɗo mo wonda e koma ɓuri ha en fait ko golle ɗe woni yeeso e laaɓal ngal ça. Fewndo hande LG hino tawa e ingénieur ɓe yuɓɓoɓe gimɗi yimoɓe ɓurɓe lollude leydi Guinée.